Assalamualaikum dostlar. Sindirme bulmayan Damir. Короче, выживание. Birinci bölüm. Короче, birinci sezon birinci bölüm dostlar. Bunda выживать etетін болам мүмкін. Ағасын direkt ағасын емін өлім. Короче, либо выживание. Короче, давай сюда курик. О, панда. Хоть кит бәрін баста, сондықтан ол қазірге пропаганда. Береш панда, бас мені қорқатын қалатына. Деба. Немен өлі?